Suzuki motorcycle MND 6892 a chuang meitei tlangwal pahnin an chaya an tlan huala khoi buai an tum nge nia a hriat awangin a hlau hle a chanpui tu tur anom mai lo chungin aw shephak chanpui du tu an lo om hlau be sein min chanpui ru ti in aw tuar tuara apia dewa bus tan pakhata bus ngak tu te po chuan chungi aw o hi an shepa ni in alanga an lo en rengani chuti chung point tlangwal pahnih te hian enga ma ngai lovin chungi cycle stoi thuak te hian an tlan kuala atopa an su thlua an motorcycle le chungi chuan na cycle chu van doi thak takin a in bat tang tatlada chungi po a in bat tela ata chuak the mai si lo chung tlangwal nun rong takte chuan an motorcycle chu ti ding du lovin an hnuk tawak maya kongdunga hian alu le taksa te aso pheina sa hle in arinom atopa chungi luwa an han chil zui le a an tlan san ta fitza som sari le pakhat jeta thui an hnu kani hun re tak chung chu an hnu na hnu ma hi konga hian mu thein om nge nge bastana lom te chuan chung tlangwal te chu an lo mana an benga vuak te po an vuak hnuwa an hming le address an lak saka an chua vele tamaya hengmi te hian chungi din mun tak an la shalo po ani mai the engma ni khuwa a hreto lo la cha thla em si lovin awmani heti la hian assam rifle motor a local hlau maya anni hian ma chungi chu wangoi public health center a an kalpui wata chuta thoktu te chuan thei top choin an lo boi puina a an chan zo talawani nula aralal biak chungi hi me ni somni pasari sang khazakwa somruk pasari khan tlang pui te khuwa alo pianga nutra pathum le lai zon paliani ani hi anu nau zinga nau pangber an duat ronani apa chu pasang leya ania anu chu pi khuang hnu ni ani Mizoram sina try tu te zinga mi Reverend Dr. R lalbiak moya hi awani bok an khuwa tlang pui te hi kholian lo tak in som level chau khuwa khoin lungrual tak an ni bule bala po anin to del chin leya ma chungi pa upa sang le hi mitai matak mai mihar sa te tan puina mi faklo ani ni tin chungin khom ngai pe mo takani bok Mizoram boya wangin sang khazakwa somruk le pariata an khuwa chu khohaya soi khom an nia khohaya hian khonga lai an soi khoma sipai thunei na hlom tak le rong taka wanga nun phung mu mal lo tak kara ma chungi po hi lo seilian vea kumsang khazakwa somsari pathuma khohaya hian sentence leng wak maya mitam takan thia arab thlak le ma chungi nu point avei vea thilawaruangin adam chuak le shama ma chungi ro chon van nei thlak takin avei lo hlawa pathian humhim na awang ani nge yang khohaya kumruk anom hnuwa kumsang khazakwa somsari pali khan an khuwa tlang pui te a an let lea anom hlen ta ani ma chung hian tlang pui te atangin primary school a zowa aulal biak moya pro pastor a awmna west phailenga awm vea polli azira polnga le polruk chu khohai middle school a azir thung jail high school khatla kal lein matric second division a apasa high school a zo hnu hian pa chunga university college a pu science azir lea azir zo main manipura missionary na thok turin akal tani pol so mazir lai kumsang khazakwa somriat palia aloina khatla ko sana harna na sataka thlenga he harna hi changve in taksa chetna tlandor dole buk hong hong te a changve na sa he harna achana tang hian missionary a kaldu na nasataka neya anun kong a herdang lamta ani apa hne na missionary a kal adu thu asoi chu apa point alorem ti pui ve hlea sinot mission board a adil vea anni chun april ni som pali sangkhat zakwa somria le paruka an lo la akal main mission office a ni tin kalin meite chong azira manipur mission fila akalta ani missionary a achua hian kumsom pakwa chau alani manipura thlenhlim hian headquarter sa chong zirin huneng moti chen awma tlema chong athiam deuh hnuwa awang khonawa athoka hemi hmuna hian omre vaklo mayang imphal pastor biala wangoi khwa a veng pakhat lephrak pama a son ania imphal khochak lam kilometer somni vela omani he centera arammi evangelist lo thoksa puh ibom cha le ph jagoya te chung koin thataka lo dong songin
Rawng an bol ho ta evangelist te rong bol na poimo tak pakhat chu gospel track sem le a thei anga ringlo te hna pathian thu silani pathian thu sil hi ringlo ten an du chin lo wangin an mani kom ngeya chiana siam phot apoimo chutiang tur chuan ma an lama sabok thin ma chungi po hian puitling zinga le nau pang zinga thian tha engemaw zat a siam hmana an ngaina hman viau ani meiche le nau pang lama rong bol na hi akuta an da deuh thin bok a thona wan goi lepak pram ko san te chuan mission compound hungin April ni som pakwa sang khajakwa somria le pakwa jing dar gule chan ve vela an natlanga ma chungi po an natlang veya anomna tanga kem ni vel ala somuro khwa a thian nuin choya a soma wangin jingda riat vela ama thir sakorin somuro pan chuan kalta thlamuang takle phur taka atlan lai hian imphal khwa a singjamei vengami mi pahni okram mohan singh kumsom thum pahni le a thian pa koizam razan singh kumsom thum te chu motorcycle in anon tlan veya anni hian mei chu om nem zok le poi suilo nula arlal biak chungi chu anron chuthlua an nuk tawak maya annuwa an chilzuya ahliam na tak chu tur lovin April ni som pakwa sang khazakwa somria le pakwa jingda ria le chan ve vela chandam tu hna chatwana chol hadam turin akalta ani arwang chu regional medical college imphala postmortem ani nuwa Imphal Mission Compound na Field Secretary Reverend Vanal chuanga quarter sa tlai var puyania athi thu hi health center mi ten wan goya atho puite anwasil hi jingdar som velania annin Imphala Mission ho tu te anrila annin field chunga hril turchi zong zong an hril velea rang takin an kal khom hlomani kumli chorong a bol manna lali suan kumthum zat chorong a bol nuwa thi nain khovel angam ta angkhan ma chungi thina hian hne na ala puang chuak zel do nani nu hote akom na ke chu na rei tak tuarin kathidon lova pathian ro puina turin kathidon ani ati chu atakin alo thleng dikta ani athi thu hian Mizoram adeng chuak thuaya ama du thlanna ang taka Manipura vuitur ania wangin mission board ho tu tele achung te kalna turin Mizoram sarkar swai tu ten chak takin ma an la heti lai hian aizol le Imphal helicopter service om lai alo ni hlawa ticket then khat siam rem sakin an kal thei hlau maya awan nei thak le nula arlal biak chungi ruang hi moirang mission compound biakina Reverend Vanal chunga field secretary in avuya SMB ayo le koshan ayo misang sangin thuan soya Imphal mission compound naw pangten meite chunga ma chungi hla lelin som katidam tile o mangai na hi avaro puyem ti te an saboka miril ru an he hle arwang chu mission ba sa phurania Manipura Mizo officer ten an ngai tua motor tam takin an zui boka meite pastor masaber Reverend Gorango Singhan than muala hun nung mangin missionary ro pui awang lai hun thalal pa tana pezovek nula arlal biak chungi ma chungi chu ro pui taka tha liam anitani mission ho tu ten an phu tangin atilhum tu te hian ngai dam dil nan cheng sing tu man ron pe a ma chungi nu le pa ten kan fanu hi mission board ta ani to mission board ta turani etin mission board an pe mia Manipura marong bol na atan benga da ani ma chungi thi nain anghor tho missionary atan thalai tam takanin pe a chung jingami bia te khonula h halal zong liani chuan ti hian asoya nula arlal biak chungi thi na khan karil ru atok lutuka khatrang khan bathian tana rong bol du na kaneita a dam chunga rong bol turin kain pe ve ta ni tin zongi hi home mission sauta phairuang kai bru ho zinga SMB in atira amairo chu vandoi thlak takin July ni somni panga sang khajakwa somriat pakwa luya che sualin atalhum ve ta hlawani ma chungi shia rengna lungphun hero pui taka buat sai ania SMB in sen so atuma Manipur mission filin an boi pui vek ani October ni khatsang khajakwa somko athlan lunga rest in peace arlal biak chungi a beloved lady missionary serving in Manipur from Nisom Pali Thali Sangkhajakwa Somriat Paruk 2 Nisom Pakwa Thali Sangkhajakwa Somriat Pakwa Sinat Mission Board Aizol ti ziak chu phunani
an khuat lang puite a po KTP in ma chungi hriat ring na lung biakin hung chunga thatak mai an phun bokani kum som thum don lai aliam to nu po changmakut tora iswata na martar West Paileng nula Mizo mipui thinlunga lathar reng nula ro ming thangi hi havildar zakhu male pithang lirite fanu ania anu naw hi paruk anni Jairam pura anom lai November ni somni panga sangkhat zakwa somnga le pasaria rovi hi apianga Jairam pur hi Assam state a ani thina tunal chuan Arunachal state a abeta anausian lain pastoral biak tluanga kuta baptisma chang a thian ten rovi ti in an ko bera anuero chuan rote ti in a ko thin rovi hi fit nga vela sang mai bial lamani asam chu sampui sotak sambu thatak kirlek lekani hanglam deu ngai no be an tiang hiani kumsang khazakwa somruk le panga vairama tangin Mizorama an ran chuaka West Phailenga omhun an khuartani lekha azir sang lova Paul ria thlenga zir kumsang khazakwa somsari le pariata an khuwa West Phailenga harna nasataka thlenga chu harna chu rovi po hian achang vea achang na se pol tak ani nge harna achana tangin chanchin tha puan dar chul ti na nasataka neya chanchin tha srila pen chua chu athu pui berania kongdang ahoi theilo ani ber zo kholama thusilina chuak fowa ramthima kaldan angai tu areng boka an pastor bial fangpo azui fo chin bible angai na hleya iptea akin akalna pianga a kwal reng thin athi po khan aipte cheya a bible lian a chu kongthanga mu ani dairy zia po ape hleya a dairy a chuan nilengin ka tong trai ti te azia khlua tong trai mi ani zia ati chiang khop mai harna achana tang hian pathian thu in a khatlat ani bermaya a tong trai na sa thusilina chuak fowa thu po asoi thiam viawani zai nuam ati emema alam de reng bok thin tong trai rualna po hian anu khar tu ani fo thin ani tong hriat lo adong na sa tong hriat lovina zaya alam ngal boka tharawa khat an tiang hi ani bermai tum khat dampareng puya West Paileng pastor bian in khom pui an nei tuma po mikhwalte po an mut vek to nuin rovi tharau chan alo thok ta sia akai tho veka sethiam takin khuang an vuak saka tong hriat lo hla aman asa alam boka chumi nuwa an mu thei chobani kumsang khajakwa somria ta West Paileng bial chunga sesi khuwa rong bolina luta West Paileng ko sana mi thanem ngai ten an chom zuya ma se si hi sanctuary chung ania wangin an khuwa chu sarkarin achua tira nula ro hming thangi po achuak vele taria tharau bo zong tu ten tripura a thok turin missionary an du thu alo sia adil ve ngala ti chuan kumsang khajakwa somria le pathuma tv zattirin tripura akal veta tripura hian ulta chora le tuibak laya te aoma kumli lai athok manani tripura a atholai hian sumlama an harsal hom hleya poisa cheng khat po nei lo le chonghei zau zau te po an nei thina hetiang harsana kara hian nula ro ming thangi chuan pathian polna hun na sale zwala mangin atharau nun atwai siam hlau thina ni hetia tripura a tuitaka tholai hian West Paileng ko san mei chia ten Mizorama thok tur missionary la kan tuma rovi po an sila ani point atho mek na ban sana Mizorama kalatuma akal san tur atho na mi te point an ui hle a kal lo turin an ngen na sa hle ani pasianu le pa ten Mizorama lo chuak tura an tia wangin an thu o in a lo chuak ta om na hi apil ril dewa wangin interview hun a han nang man lo hlau maya midang an lo la rovi chu tho na nei mu mal lovin om ta ni hetia tho na mu mal nei lova han om hi se om ati hleya ramthima nau pang kai suai ngai kai suai tu om si lo te akhongai bok si aril ru a se om em awangin a trap hialani hemin hu hian lengpui bialin thok tu an la don ti sia in han dil velea adil pui nen an thadun hleya ala tu ten ti ngai na an sevak lova thum vorin an thlang taringota rovi chu tinglo zoka atang le ta ni ti chuan rong bol na mumal nei lovin om tari ani West Paileng pastor bial home mission committee chuan lamba chora khu a thok turin
kumsang khat zakwa somria le paruka an la a hlo hi pubiak liana mystery atumani kumsang khat zakwa somria le paruka roaming thangi dang he na chu a tho na mun lamba chora a bel to pastor cm zelen thangan aneya tuipui bari centera missionary lo thok ma sa ten nula roaming thangi chu lamba chora a an kalpui bokani robi hi aril ru alu to chu na sataka veya a chulna nga ti hlo tling tura beimi ania hetia lamba chora a avalu hian hindu mandir hi khodai fema thawak lo hi alawoma tereute mi pathum thut thei sam na chawani tlaya mi then khat mombati le pangpar kengin an kal thina chutianga an thona ko a milem pathian biak na om chu angai mo maya zan tam tak amut theilo pha ani tichuan persang khu a thokve nula thang moi nen mandir hal chu an rel ta an hal mai nan tong trai phota an hal ta ni an hal nu hian an panin ina an zaya an lam duna an lim viaw ani ome mi then khatero chuan ana deuh aniang ti in an se thiam lo bokani September ni sang khat zakwa somria le paruk a thok tran chu September ni somni pathum sang khat zakwa somria le paruka tuipui bari tu a thok tu ten school zirlai bu lo the chua tur an nei thu siaim zirlai bu lam tur chuan bru nau pang pakhat lilabon kumsom pathum mi nen an kala hetia lamba chora atanga an ron chuak hi kongpui an ron chuain aizola tanga bus local an nang fu hlawa an chuang ve ta ani tuipui bari tu thlen ma tuipui bari centera hian bus thlen to pani awangin an chuka he bus a hi chakmatlang wal panni sni bahan changma le ras banjan changma ti chu an lo chuang ve a anni hi tuipui bari tu khomi he painar ke ma na thok bang an khuwa ho turan ni tuipui bari center hebrew khuwa ania robile anau pang shuai chuan upa laipo an vatloa upa laipo po chuan atai deuh to wangin riak turin a soma Mizo missionary omve te point riak turin an tiboka ma se robi chuan school nau pangin lekhabu nei thuai an nga lel zia hriain kan kal tlang mayange naktu ka lokir le ngal kan du sia ti in an kal tlang ta zoka tuipui bari center atanga tuipui bari chu hi kilometer sari vel la yania robi ten tuipui bari center an chhuwa san hi tlaidar nga velani robi le lilabon tuipui bari chu pana phur taka an kal chu basa chuang ve chakmatlang wal pani te chuan an hnunga an zui thavea khuwa po athim tran to ani kem thum vel an kal tuang tia chuan chungtlang wal te chuan an chhai boi tran ta heng chakmatlang wal pani te hian chan tu nei lo nula ro ming thangile naupang lilabon bru te chu rong taka soisa in an that ta ani September ni somni pathum sang khat zakwa somria le paruk a chua kha September ni som thum thlenga an chanchin riat ani tak lo wangin khotlang roi tu ten nula ro ming thangile lilabon zon dan tur an rela mi pa zong zong mi bo zong tura chua tur ti in tlanga wa naw tira azong tu te chu anin chen darani a thenin tuipui bari an pana a thenin lamba chora tuipui bari wan le tuipui bari tu area akal turte in siamin an kal dara October ni khatsang khajakwa somria le paruk jingdar sari vela tuipui bari tu lama kalten rim ui tak an ria an jong hala ruang cheto tak rim chetak chu an huta thuaya tlangban hu chuan nula ro ming thangi ruang nge nia ringin hlom nga lan duwa ma se tuipui bari ao lakshmi chuan mamit police nga adua hun rei tak hanin nga le chu boi thlak na tur atama wangin ruang hlom tu mi somni le panga te chuan an ming sainin lak chua anita a tuipui bari center thlan mola an phum ria ma se police an ron thlen nuwa ruang chu phorlein an hanin chianga nula ro ming thangi ruang ni lovin anau pang shuai lilabon ruang zok ani ti hriat chian ania police ten ruang an fin fia ma hian rovi nge nia an rin awangin rovi thian tele mi then khat chuan an tra sual na sa hle mana a tho pui evan thang moi le than sangi phei chuan na sa takin uro kan vatluk lo che ve ti in a hoi sen ziate an cham khum na sa hle ani ome rovi ruang chu zongin an chuak le a ruwa sur na sa tak noya lilabona thina tanga kem khat vela rimui an threle ta
an han zon chuan puan ringot an mu phota puan thlang dewa chuan Ravi chu tui hok luan kor zul chuin mau khamphei chunga bokhupin alo oma na in an lo khuwa ataksa chedeu to ma se ataksa a sana nu ma tam tak chu a hriat thea ake chona mi phei chu anasa hlea adara cross ang dewa sana aum ru aboka asampo alo takol don to a thomno hak nei lovin saruakin oma arwang thlang dewa akor hnuai puan le thomno asang sangin an char boka kuang an lo siam lo ka chuan Ravi ruang chu da in tuipui bari sentara an la chhota ani nula ro hming thangi le lilabon thattu te hi an ma ni chakma hovin rin hel an nei ngala heti lai hian an ni hi thlama an riaka tual chung mi te chuan thiam takin an badora an buma chakma ho ngein october ni thum sangkha zakwa somria le paruka an manta ni an tan chua an hlawa wangin an ke ya thingtum lian pui an phuar beta an hnung khir boka motora an hlanga tuipui bari chuwa hruai an nia VCP le aman tu te hna hian an tha ngei ani thu anin puang ngalani hemini vek zana hian AOC compound na police ven himna hnuaya thing pakhata phuar be dun an nia zanrei hnuwa anau pangjok chuan hei kanin phel thiania in phelila itan chuakang atia au pazok chuan min phel masala atiangin ana pangjok chuan a phuarna chu a phel saka chutia ain phel ve le chuan au pazok chuan a thian pa chu phel ve du lovin atlan chua san ta dai maya chutiang ani ta ka chuan anau pangjok chuan au pazok tlan bo thu chu police te a hrilta atlan chuak zon le hi a hau tak ema police uisa thiam rualin na sa fe a an zon hnuwa Tripura state chunga anman le thei samani nularo hming thangi thattu ten court ma a anin puan dan ai nang lo thlata an tha dan le an tha chan po an soi dan ai nang lowa chiang taka hriat harsani anin puan na atang le an ma ni betu te hna an thu soi atanga rin dan ber chu chakmatlang wal pani te hian tuipui bari sentara zu anina zu an rui dewa wangin an ni Ravi te thian dun hi an zuam ta hlea Ravi hian poisa an nei an rin ba ka mi pat mei chiat na man pui du in an bei buaita ni berina lang Ravi poisa za cheng za somruk abe kami po an lak sak ngeya tuipui bari tu VCP dora in semin an mangani Ravi an khoi buai awangin lalibona hi atlan chi anga mi hnena asoi hlawin pakhatin zuin avarek beta alua lungtumin achulhuma kong thlanga apaita niarinani Ravi hi pakhat zokin pong sual tumin alo bei buaya ma se Ravi hi alo chakin atang na sasia tharuma bein achem ken chuan arem lai laya asa tamai ni na rinom ache hlei thei to lo hnuwa Rawng takle huat thala taka chein athom hno phel sakin an pong sual zuita niarinani ti chuan arwang chu kong thlanga an hnuk thlata ni in anin soi khuwa an va hong phota man ruwa kengin an kal lea arwang hi an vai vur le ni in anin soibok heng tual thattu te hi dam chung lungin tang tura hreman ni tuipui bari atangin nularo hming thangi ruang chu zana an khuwa west phai lenga phur chho nga la nia october ni sangkha zakwa somria le paruka arwang chu biakina lalutin reverend CM Zalen thangana vuya lilabon po laina tak chungin tuipui bari center thlan muala vui ani tabokani nularo hming thangi thi na hian Mizo mi puile ko shan anghor na se mema mitinin an laina ta athi na hian a thazongin ra tam taka chuani adam laya arong bol na ain athi na hian na sazokin thu asoin na athokani athi na hmuna hian buk sak ania ama uina thuziak le pathian thuziak tam tak he buka hian antara tuipui bari chuwa hian ro hming thangi memorial school thatak sinot mission board in adin tabok voin thlengin he school hi thatakin alakal zelani Rovinu le pa te hian west phai lenga an fanu share ringna lung an phun ba ka west phai leng pastor bial home mission committee mingin nula ro hming thangi le lilebona te thi na mun ve ve a phuna ni bok nula ro hming thangi thi kum Christmas dona west phai leng KTP te lamba chora Christmas mang turin an kala anni hian nula ro hming thangi thi na mun te chu tlo in anen chiang ve le a
asam tla engi moza tan hmuwa an phuma apuan po chirin alo chil hnan to a hmuwa an hona an sufaya alo pop deuh thluah to ani he puan hi mi thanem ngai then khatin la in ramthar campaign na man ruwa tangkai takin an mang he nge ani lamba chara kaldonin anu hnena khoya po thila miron tra reng su ti in lalpa ta na a in pek zo vek to thu acha chumi tuma ho tha chu ni re lo te hnuwa awan duai ta ani lalpa ta na in pumpek top an theina zong zonga rong bol na in mang thin telaka hian setana hian athik thu ati chia in ti chiat tumin alo be thina thina hial po thleng thin ma se lali suwa ngei po thi thlenga soisaka ti hlum ni ma se athina chuan khovel an hea thu na sajoka asoyang khan missionary thi thlenga ti du da le soisak hian athi nuwa na sajokin thu ala soi zel do nani tirko lian ngura changte hi thangale seikung ite fa panga jinga pathumna ania chemlak parapatui bula kumsang khanjakwa soma alo pianga naw duam le risel thatak ani thin reyak pastor phokan chungtlang khobia kina ni somni panga thali sang khanjakwa som panga baptisma chantir naw pangte ani lain parpatui khuan pema atlero chu ama in chungtlang khuwa an pem le a heta hian tangwal ani thlengin annoma chungtlang zolbuk in buan chakni in ama hi palian lam thasui nei takani kumsang khajakwa somni panga kumtir lama munte chipui bula anin bok thla rei omlovin kumsang khajakwa somruk panni Christmas ma bulak zowa west phailenga an pem pheile a chen na nget permanent address a an nei zui ta ani west phailenga kumni vel anom hnu chuan ni som paruk thlathum sang khajakwa somni le pakwa buiman bui thiangi tia ko thin nen pastor sangan lalen biakina ain nei tira anfa te chu lal nge ni zaluti zazi ki nu chungi lal khochana chal than jingi si than khuma si van lal siama lal be seya silaram zawale silaram moite anni tirko lian ngura hi zai ngai tak le zai pol tui pui tak mi ania zai pol sakchi la te pho in ni som pakwa tharuk sang kha zakwa somthum palia hebrai bung kha changa tanga som pali tlo chana phu chu ama jiak danin lian ngura Christian mi thei la siam chu ave ani atia thladang po aphu anuala Isaya bung somli changa iswa pian tur rilok na mang po in zai pol sakchi aphu aboka thladang te chu athluk hriat thein aom talowa awiyom hle athiang tokin rong bol na ain mang chowa zai pol swai tu po ania atule fa te po hian arong bol na an chunjom tha an pa hnung zuin ko san an loina lam apianga an tangkaya bial me chairman bial le ko san zai pol conductor te an nilhom atu te apo ko sanu pa pastor doctor anom nual maya tuma khobo anom lawani tin arong bol na atang ka lai hian kumsang khajakwa somlia tang chuan setana thlemna dozo lovin arong bol na achol san le ria chutia nun kho har taka om chu kumsang khajakwa somli le paruka lalpan arong bol turina ko chuak le ta ama aya in pek na thuk jok le lomna na sa cho ka shwai kumsang khajakwa somli pasari chanchin tha bom zone khan aril ru anhe zwal zela thara bo chan chua bak chu aril ruwa alu thei talova lalpa tan anun zong hlan alo tum ta ni kumsang khajakwa somli pasari chovel chuan ko shanin rong bol na lam la atui pui emema hei hian zoram pum ahuam ani mel le an la tui pui zual te chu ngai ro lalpain agre phuana hlataka mi thim pathian thuai lote kanvela bulak tur tam tak ti te hi ani tirko lian ngura po heng hla te hian a ko chuak nia ngai ani afa te soidan chuan kan komchar tukverada kin heng hla te hi asa ami tui hi asureng mai ni anti tirko lian ngura ba ka po missionary masa te fe chua hun ngai tu hian ko thanin chanchin tha hril na lam hla an tui pui chuan home mission rong bol na hi a hrin chuan ni hialin mi then khat chuan an nga yani tirko masa la hria theite tirko lian ngura tirko thang zona tirko shangai tirko sipa zona van rampan meka laldala sang chuma chunjinga laldola thangjika heng home mission missionary masa te hi heng hun laya an hlatui pui te hian
tir ko ni turin atir chuaka Krista mangai na chuan atir lui ani ber mai McDonald sapin phailing lal pubuang hne na lekha thona chuan aram chung thlang tlak luya riang bruin som aphal sak thur sia tirania kumsang kha zakwa somli le pasaria ti ke lian ngura chu thlang tlak luya riang bru ho zinga chanchin tha shilina kala hei hi chanchin tha shila afe chua masak berani kumsang kha zakwa somli le pariata chuan hunla chok lama afe chuak ta zera hemi kumfa wanga tang hian pubuang anen ma ani ipte pui akin an fe chuaka si phira tanga tanin aiwa pui Nazareth mualvom Keisalam sai pui lui le tuipui bari le chevel khwate an fanga tirko lian ngura hi ama thanem ngai na chuakania rongbola chu chu cholsan talovin khokar kongpo omlo luidung le mau kara sai le sakei tinen an bial an fang ani bera voi khat sakei nen anin to phei chuan sakei chu na satakin anga an zau zia chu aka kalu hi aleng chiang atiani ma se thing thia atong trai zo chuan sakei chu alom to lova pathian hum himna voi tam taka changani kumsang kha zakwa somni le pakwa tharawa khat ve bok amak pa pusang khu manen anin zuya khoi chin nge an fan ria zui ani lova kumsang kha zakwa somnga chuan te reidung le langkai dung te khothlang tui puidung khwate an fang hle to ani chanchin tha shila akalna ringlo Christiana in pe te ming chu ala zela ko san te phunin biakin asak pui zel bok ring thar zali chuang asiama ko san aphun la sia theite chu heng te hi an ni khonhai mual thuam persang tuipui bari ngami lui sai pui lui te ani ko san hi pasari phuna sia dania ma se pakhat hi kan threkim thei talawani ko san adin na khwa te hi tuna a then anum to lova alom te chu ko san puitling le ngel nge tak tak te an ni hlom kumsang kha zakwa somnga pathum kumtop lam chuan sinotram thar committee kaltlangin tirkawatan that battalion assam regimentin cheng somhli panga loin an ruai ta ni hetia tirko hlo nia roi anita hi phulo a in ti in mak atia alom hlea ngel nge zo ka rongbol chu atum le zuala Wales ko san lamin thingrem zai thei record player an pek chu rongbol na namang tangkai emema azin na keng zelin thingrem zai thei an zai tir to chuan an lo pung nga tuwa chu rem changa mangin local khom te chu pathian thu alo sil thin ani tirgolian ngura hi tirkowa roi nima se bial chin tur siam sakshiat ani lova chul ati chin le amu phak chin apianga rongbolina chuaka te reidung te khothlang tui puidung te le langkai dunga ram thim chin jong hi abial ani ber mayome tin thona center san ani chuang lova West Phailing atangin athok chuak thina rei tak tak chuakin West Phailing aron thlen le chuan riang ho tam takin an ron zui ho thin Phailenga an ma ani na po chuat laya te an bok kwala la azir tir thina chung an hazir tir te chu tun thlengin afa te chuan an la sa theiani tirko lian nguran a thian te hne na alo soi thin danin ke chu ma ani ina kathilowang riang bru khuwa kathiang ati thina abial fan hun chum hian thomno a pui turin te rei kho nai puzo kaya le poi te a bru te chu asoma ogas ni somni panga sangkha zakwa somma le pariata West Phailing atangin an chuaka te rei kho nai an riaka zanin khoma thu asoya ko san hnabu number zali somni le pani na tuna thar mangai na eng nuama ti athlanga ama po alung chle ani ome ogas ni somni le paruk sangkha zakwa somnga le pariata chuan sermun khuwa an pan lea heta po hian zana thu asoi lea la number zali somni pani na bok chu athlang lea zanin khom bana in pol ho na te nein ogas ni somni pasari sangkha zakwa somnga le pariata tuipui bari panin an kal lea tuipui bari a hian in somni vela noma kho ho tu le ko san lama ho tu ni bok pudesia ina an thlenga khuwa lumboka ngami luya in bol dain tlai daya thingrem zai thei a zai tira bru ho an local khoma pathian thu te asoi boka nitlak don ve lain pathian thu asoi lai mekin kalua hai atia nunglama atlunga la tui an leya an thiamang angin an boi soma atong chuak zui talawani bru ho chu an mangang leya
ngami lui evangelist teacher puman liana ko turin khichang rai le kapraha pa te antira puman liana in an thlen chuan khuwa thim to a ani chuan alo tong thlamuana mana khan thuam khuwa po biakina om to a thale mayang ti in alo hnema an chua khota a an va thlen chuan alo boral man to ani bru ho chu an mangangin an hrila hai hle a azana zanin west phaileng lampanin an zon hota a August ni somni pakwa sangkha zakwa somnga le pariata upa thang chungan ursun takin avuya misat khokheng hom mission rongbolna sulsutu changchiat lai berpoa nupui fanau te po thalhel zolova chanchin tha mei cherchitu chu ui takle thalhel tak chungin ro pui takin west phaileng thlan mola an thla liam ta a ama hria rengna lungpo amsuri lui kama achung ten thatakin an phun nge nge ani tirko lian ngura rongbol chung hi kumsom pakhat vel choni ma se rongbol ro puile hlotling berte zingami ani nge yang ring thar siam le ko san phun ba ka po ko san ho ram thim rongbol na kai har tu mani te pui aka engma ham thana be seilo bru ho ta na mit tui tam tak seng manin chungluma nupui fanau te dom hlum ai poa athan jok te tan marta ril rupureng chungin anun alham ta ni tirko lian ngura rongbol tran tir lai hian sinot roi alau an laom lova sangkha zakwa somli le pariat champhai assembly in tirko roi arel khan tirko thang zona le sangai arwaya sinot thlengpoa hom mission rongbol na konga kai hartu mitang kai takte anni tirko lian ngura sunna report Christian tlangau November sangkha zakwa somnga le pariata ti chua hi ain ziak angangin hansoi taila pulian ngura tirko thi Assam regiment ram thim pasal tha by commandant dal biak thanga thar Assam regiment tirko duam tak pulian ngura chuan ni somni pasari thariat sangkha zakwa somnga pariat kha minlo boral santa ti thu sinod ram thar committee secretary nena tangin kan lo sia kan ko san chuan rilhai tha kan ti in poi kan ti tak mewa akal santa ka chung tele abial te nasatakin kan tuar puyani mani in huna po nilovin abial fangjin lai tuipui baria anathuta minlo boral santa ni oma soyani amale amel te mu in lain kom holo maila kan rilru akho in kan ui tak mewani pulian ngura hi that Assam regiment ko sanin tirko kan hanzonin huam takle phur takin kan thil tum chu minlo hlo tlintira ti chuan kumnga don lai tui kukram thima tharau bo tam tak te chuan chandam na eng chu an lo chan ve theinan thanem ngai takina thoka ana thoa hian kan ko san po alom emema lalpan ana tho te chu mal somin hlo thing takin Isua Krista lam chu mitam tak chuan anron pan ta a anron pan mek zel bokani khosari laya ko sanadina ring tu zali aya tam anom to boka thara bo tam tak te chuan chandam na eng chu an lo muta nima sela keini tana van doi thak takin lalpan amangai teram abuat saya chuan aloha chol tirta a keini tan chuan chan ro pui takani asu na in khoma toy theyangin hetiangin kan lo mang kan hriat zan ni som pali thakua sangkha zakwa somnga le pariat chu su na in khoma nia tan nan la number zathum som sari pakua hlataka khodur le ru apui sur ti kan sakzo in chairman jem rual lian ramthar secretary lekha achiar zo in kan lo chorchan dan le anatho zel dan te abial christian te lo pun dan le Krista sipai chatak ani ti min sila chumi zo kan pastor dengan anatho naram chanchin le pulian ngura chanchin min sila chumi zo mi puin achung tele abial te tan ngoi renga tong trai sakna kan neya BHM huab lianan min suaya chumi zo pastor dengan thanan hela hiasa tuitakin mula cholro odu tak chumi zo hla number zathum somrial le pathum heta mi khwal chokani ti kan sa pastor dengan malsom na in min trin tirta kan tir kovin min lo boro san tak thuwa hian abial le achung te kan tuar pui emema lalpan akal san tak te chu vengin malsom zel ro se amen sota lui te so unau du ten an kai ta e lalpa rama kan to khom leang chen le om lowang Sinot Hospital dur tlanga Mizo Dr. Masaber missionary sa pho point an rin in nga anata na anman
Reverend Dr. R.K. ngak lian hi October ni som pahni sangkhat zakwa som ni le pakua buk pui khuwa apianga unaw rual tak som pathum lai an nia mi pa pasari le meichia paruk an ni apa hi upa chalkunga zirtir tu anu chu sel loi ani ralte khelte namani an khuwa buk puya primary school akala middle le high school chu aizol akal thungani thung ko har sanna wangin aizol a school akal chung hian misang sangina aom kuala aom nan hunung pusai nginga ten chung khat ang maya enin duat takin lo tuam hloma ngai nat po anin ngai na viau aniang atopa phei chuan pusai nginga fanu zo sanginen October ni sang khat zakua somnga le pariata durtlang biakina Reverend J.M. Liot akuta anin nei ta nge ngiani pathian mal somna fanang mi pa pakhat le meichia pakhatan nei an tlerol chuatira tangin sport atui hlea in fiampo athei viawani school sport a lungden kalcheta inti siak le badminton a telo man la phakin athiam vea rimoi ma po phenglong tumle tingtang perte athiam hlea CMC Velora MBBS ajirlai po in ama guitar in per chopina solo chin kumsang kha zakwa somnga le pakhata St Anthony College Silonga tangin ISC thatakina zowa heti lai tak hian Koshan Institute Hospital durtlanga thok turin MBBS zir turan zonga adila la kania hemikuma hian velor panin aliam thangala test de thildanga ama point ati thave bok ani nge yang velor lam point an lo la ve ngal maya CMW velor a azir chungin zirlai zinga hrial hlo ber pol ani theya azir zo ma in lama hole mi alova azir zo a mizo tong ba khopa om nu sangkha zakwa somnga le pasaria chau a ho chawani Velora MBBS azir kum ni na chiang kuang takin pian tharna changa hei hian anun a her danglam vekani pungha kan velor a thlen thak lai hian college a zirlai tele zirtir tu te pathian thu a mithenem ngai zual ho te chu in pol ho na nein anin mokhom thina heta an shwai tu ber chu Dr. John Mudia ani sual in shiat na a chian viau nu in rin hlel na in aril ru ati boile deuh tlata wangin Dr. John Mudia hena kalin har satnate asila ani chuan mathaya bung somni pali chang som thum panga te mangin pathian thu arin tlak zia alo sil fia tangin a boina chin ferin oma a boile ngai to lo piang thar azonga a piang thar ber ome ti turin anuna mu thein a omani chutinga pian tharna boruak thuk tak ani awang chuan pathian thusila rong bol turni in a in sia Sinat Hospital ho tu tenena azirlai cholsana dila hospital committee in an ngai tu na pipuin nga kan azirlai achun jom theidon lo chuan hospital kan kharang ti hiala atong chu awangin adil na churem ti sak ani talawani thuai takin azir chun jom leta azir na chuwa alo ho vele durtlang damdo ina Mizo Dr. Masaber ni turin sangkhat zakwa somnga le pasari kumkhan lak ngalani kumsom panhi atho nuwa Mizo Dr. Dang anran lut ve ta zel boka kumsang kha zakwa somruk pakwa khan pathian in ako na nia ashiat chanchin thashil rong bol na in mang turin Dr. na chu ban chan le ta ni thuwa rong bol na lama atuye me ma kumsang kha zakwa som sari le pakwa a bungkon ko shan KTP Silver Jubilee a antupui kalula ti asoi chu aro puyan ti hlea missionary tam tak anor chuak ani la lama po atui hlea la thanem tak alet linga Christian hlabua hian a hlale lin som lai a oma chandam na ro pui ti le sual thu pa choina ti le khabua ziak bok kumsang kha zakwa somruk pakwa march tha a Dr. na atanga ban khan silonga an chungin an chuka mi in luain an khosa a rongbol na remchanga ama ain mang zela chumi nuwa discipleship training center Singapore zir turin September sangkha zakwa somruk le pakwa akala loting taka zirjovin sangkha zakwa som sarile pakhata anchung kwa in anron hole a Singapore atanga aron hol le nulok January sangkha zakwa som sari pahni atangin Bible and Medical Missionary Fellowship International a thok turin Sinat Mission Board in alatani an na ber chu hospital a Dr. Zirlai te zinga le thok tu te zinga pathian thu shil ani ber a tho pui dang tenen medical college sanga Zirlai te towa an zinga rong bolin mong po hung man manglovin an jin kwal na salea India rampona po som an ni phong nge
kumsang kha zakwa somri le panga a BMMF ming hi Interserve International Service Fellowship tia thla kani India ramponi we se Glasgow conference an bua saya speaker ania ahun thatakina mang theya hetia rong bola an nu pa an kalai hian Glasgow hian anom samlo awangin ainen tira vandoi thak takin thin cancer ani ti mu chu ania anan na hian athok chak leya chemotherapy voi khatemo chu an la manome manmo takin an lo ho a thlani lek nuwa kumsom nga le paruk mi chau ni in anu puile afa te arong bol puile ko shan ho te kalsanin mithiang hlim kalmasa te nen chandam tu chatwana fakturin nisom ni pali December sangkhat zakwa somre le panga khan akalta ani Reverend Richard Delhi Bible Fellowship an pastorin avuya Delhi Christian than mola arwang chu phumin thla liam ani tani Christmas ni le arwang omni aina na wangin Delhi Mizo te chuan Christmas lom thul thakin an su nani Reverend Dr. nga ka hi Synod Mission Board noya atho tran sangkhat zakwa som sari pani atanga sangkhat zakwa somriat pakhat kumsom chung laknawa anoma heta aom lai hian external in BD exama thatakina pasa sangkhat zakwa somriata Synodin aordeina hemikuma moderator chu Reverend R lian buanga ani kumsangkhat zakwa somria le pahnia Delhia sonania kumli chau awman ti in athita thut maya ko shan ho an shil hai le ani durtlanga tho lain mission venga clinic nei na kalfova ko shana po ain mang thova achian tenen Sunday tlaya antong trai ho thin chu kal zerin tuna mission veng ke gp chanu tong trai in khom bul chan na hi an nge nge ani anu puile afanau te hi McDonald Hill Zarkota an khosa anu pui pizo sangi po tuna hian kumsomria chuangmi ni in alhar thaleya pizo sangi hian Durtlang Hospital a nurse azir chuaka Durtlang Hospital thlathum chau athoka Shillong Civil Hospital thlathum athok boka abak chu nurse na thoklovin apasal rong bolna troyomin ain pumpek ta ani Reverend Dr. nga ka hi anu pui pisangin anuna ngai san ati chu pathian ta na ain ser than pe na hi ani office ban vele athil ti masak ber chu Bible chiar le tong trai ania ahun ola piang hi Bible chiar le tong trai nan amhang zo ani ber pathian nai reng hi adu ber mai ni in kasria ati ani rongbol tu ten kanen ton tur pathian pol nanun min hut chia hi aro pui ngot mai